Qalb in-natura b'veduti mill-isbaħ min b'xi kikra kafe fidu, min jilgħab il-karti, min jippassiġġa u naturalment ħafna ċajt taħdit u pjaċir. Uħud grupp żgħir b'3 min nies, oħrajn grupp kbir b'aktar minn 30 persuna, min mal-familja u min mal-ħbieb. Hekk kienu n-nies li sibna armati bil-kampijiet. Ġejna biex ngawdu l-festi flimkien u nkunu flimkien f'daqqa. Naqtaw ir-rutina ta' kuljum, niġu relax. Għaddi xogħol, karozzi, nies, nintafaw għal-kwit. Niġu hawnhekk biex nagħmlu connection man-natura, nbidlu naqra mir-rutina ta' kuljum, naqtaw mix-xogħol, naqtaw mill-pollution, hawnhekk għandna veduta bellezza u temp illum għena. Imma anki mingħajr it-temp il-bieraħ kien ir-riħ, kellna ftit showers, imma ma jaqtanniex qalbna. Ngawdu naqra mal-familja u ngawdu n-natura li hawn madwarna u joġobna meta qisna nilagħbu xi logħba sabiħa u nidħqu kollha kemm aħna. Wan biex naqtaw ftit ħin flimkien u jisna anka ħbiberija tagħna naħduha qisu another level hekk. Isir nafu iktar xulxin mod iktar f'sens ta' avventura u iktar ukoll anka ħabba l-fatt illi aħna 3 nies minn nies avventurużi u ħobbu l-avventura u għedna what can go wrong tipo. Ġejna ngawdu tipo da temp għax għandu ħabta bejn il-Christmas u New Year jekk ikun temp sabiħ ħedna mela nissugraw u niġu. Apart il-bieraħ kien da xejn mal-temp imma irnexxilna xorta. Ġejna 4 tim ta' mistrieħ biex naqtaw naqam il-ħajja ta' kuljum u ġejna maħbib tagħna hawnhekk bit-tfal nirrelassaw ftit. Staqsina kif tkun ġurnata tipika tal-camping. Nqumu, nagħmlu l-breakfast, u mbagħad wara ftit nieħdu xi kafè, wara dak nerġgħu nieklu, nsajru u l-ġurnata tgħaddi. We are going to cook some food, barbecue, and we will enjoy the company and we will enjoy the weather. U li kell der tajjeb. Għandna l-friża bil-basal u bil-gravy, bil-piżelli, xi ħaġa li jħobba kulħadd, infimni. Nitqasmu kif ħansajru, mhux kulħadd, mhux dejjem ser l-istess persuna. Għadu ftit għall-kwietu u fit-tranquillità bil-ġen tal-ħajja. Li kampjar fix-xitwa trid taħseb aktar għalih. Tittieħu ħafna affarijiet biex ma tħoss u l-kamp ovvjament titfaw sot mal-art u titfallu l-affarijiet għalli ma jitirx. Imma għandek esperjenzi differenti għax hekk tagħmel ix-xita u hekk, tuqos bħala familja u titgħu hekk. Nilbsu ċertu l-biesi bil-layers u hekk għax filgħodu tkun ix-xemx u mbagħad kulħadd ineħħi l-layers flaxija nagħmlu ġieli nagħmlu fires kont fejn nkunu. Il-kampijiet armati wkoll bil-heaters. It has 2 doors so if it rains, the rain, if it goes into the first door, you won't get wet inside. So you don't be sleeping on the rocks underneath. There's also a mat. And as it will be cold at night, we also can use a sleeping bag. And there's 2 ways how to use it. There can be open and you use it as a quilt, or can be closed and you go inside. Uħut li tkellimna magħhom qalu li għandhom fil-kamp sa wara l-ewwel tas-sena. Is-sena tajba lilha!